Mu karere ka Nyagatare, imirimo yo kubaka ikiyaga gihangano cya Muvumba Multipurpose Dam ikomeje kugenda neza. Uyu mushinga uzafasha kure hegitari 10,000 z'ubutaka, utange metero kibi 50 z'amazi meza buri munsi, ndetse unabyazwa amashanyarazi angana na kilowati 1000. Ugamije gukemura ibibazo by'amapfa, amazi n'amashanyarazi bikunze kwibasira aka karere. Leta y'u Rwanda ku bufatanye n'abanyafurika itsura amajyambere yashyize imbaraga muri uyu mushinga uzatwara arenga miliyari 211 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse inteko ishinga amategeko yanemeje inguzanyo ya miliyari zirenga 30 z'amafaranga y'u Rwanda yo kuwushyigikira. Biteganyijwe ko abaturage barenga 26,000 bazahungukiramo mu buryo butaziguye, hakazahangwa n'imirimo irenga 4,700 mu gihe abaturage bagera ku 800 bazagerwaho n'inyungu zirimo amazi meza, ubuhinzi bwuhirwa n'iterambere ry'ubworozi. Ubuyobozi buvuga ko uyu mushinga uzafasha abaturage batuye akarere ka Nyagatare guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, wongera umusaruro w'ubuhinzi ndetse uzamure n'imibereho y'abaturage n'ubukungu bw'akarere.